paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di manenti imbagam ka ni Kwarog, Kapitan. Nakamisuot apimanaw. Naglaing nga agpasugnod di ka nakakagawan. Di ura agpasugnod. Pimanaw adi pa'y nagluto iti kape, tag-kape tayo ko, maditi barangay hall. Siya kung tinapasubo ang nagluto. Ay, kauwan Saan mo nga minasaksaktan tirik na, Kapitan? Taoray kas jay na, masahair mo't Naglay nga agpasugnod di ka nakak. Awan labasit agpasugnaw. Iso kanayon paayan ti balasang. Apay anak kami suot ka. Nagatidog deta sungom. Hey, dayjay nga inting batingting Kuna nakiday, nakasla ermitan nyo Tadyak pa'y ka nung makapapukis. Imbagam ko apukisan na ka. Imbagak, ng madada na saktanak itimbaga na. Apay, anya timbaga na. Nagturedak ka nung agpapukis king kwa na. Kitsinsiнаnak ka nung ataaw. Apay kano asinsinan ka, ay nagloko mo na Kapitan. Gaputa Kapitan, kastaki din tibaga na. Dayta nga rod ti pakasurunak. At dan tumub mang pasakik king kwa na, makita na. Sapay taddan taw. Tap numarik na ti iparparik na iti pada na at tao. Di mo pa ikot na pirman, dahito'y impapirma, Kapitan. Pirma akto no kayat ka. Di mo makita nga agsilsil po na kaya. Kasano, no umay tao ang mangala. Uray man. Asino aya dayta? Dandani je umay mangala, Kapitan. Kababain mo't. Imbagada nga men, akalpasan ti dua nga oras kat umay daalaan. Asino nga men, timang bandar kanyak? Kinusak ti Kapitan. Awan ti basol ko, no umay di mangala, Kapitan. Imbagak mo't nga umay daalaan, kalpasan ti dua nga oras. Di lang mo't mang pirma ti aramidam. Asinot nagat nga tao. Kapitan uno kagawan. Kat sika Kapitan. Di kaya ginlalaing. Kagawad ka? Ako ang Kapitan. Gits mo. Gumatangak man, Maray. Naggapu ka di ta barangay hall. Ngam na kami suot ka Ay, ni man Kapitan. Ape nagbalin mo kasjay. Kasjay nga. Anya ti kayat mo asawon, Maray. Ay, nasakit nga min ti panagsasauna. Nangatulaunay ti panagkitkita na iti bagina. Nagbaliw nga rod ano kasta. Kasta ti ko na ni Badungkaw. Limastaw ka naw. Jakman ammo iti dayjay Kapitan. Saan mo't asigo da kasjay? Ay no kasjay na akat ado ti gumura kan kwa na. Oray siyak. Nasaktanak mo't iti imbaga na kanyak. Anya ay atimbaga na kang Kamaray. Sa anak ka nga agin lalaeng. Tanangat nga to ti Kapitan ngem kagawad. Ay una yan. Makapasair mo't ano kasta ti ibaga ti katrabahwam. Ngem ala. Bayam ta palagi paktuman ni Kapitan. Bagbagan nyo man niyang kail, kagawad. Ay, apay Kwarog. Anya ka di manin ti made nga aramid na. Nalabos ti panagsasauna. Masair pa'y dagiti kakadwak at hanawd. Ay, sabagay. Pudno ta kunam. Ngembay bagbaga akton ni Kapitan. Nagnato na iti panagkitkita na iti bagina. Ay, kasta nga rod ni Kapitan. Mas dawak ta nagbalbaliwan. Mga nugumura pa'y dagiti bumarangay kan kwa na. Ay, anyan ti mapaspasamak itakan ni Kapitan. Baon, nagsadot mait. Sapay nagsakit no agsaaw. Wen nga raud. Kapitan, agsarita ta. Ngamin, agsaksakit tinakam dagiti kakadwatang opisyalis kan ka. Anya ko matipagsakitan ti nakam da. Apay Kapitan da. No anya ti imbaga. Iso ti masurot. Ngamsan arumbang asaktam tirik na dagiti kakadwa tayaw. Katrabahuan ta ida.
Iso nga ikam ida iti konsiderasyon. Anya pa lang a konsiderasyon nga, iti kayat da. Kapitan, no agtultuloy akas ta ti aramid mo, ay, agbalaw kantaw, ngam awanan agtrabaho iti barangay hall nga agpapan kanyak. No awan di oray siya. Papanam, tatabadawng. Inak man nagpapukays. Tapno saan nga ibaga ni uncle mo abating-teng? Akas laka no ermitan niya. Oh, awan na ramida kita. Siya kung timang pukis kan ka. Himbag pa'y kiking ka. Tamanakam ka. Ngam ni uncle mo abating-teng. Pasensyahan yun ni Uncle Kao. Agbaliw to siguraw. Apay mo takas yan ni uncle mo. Tumutin di pa nagkitkita na itibagina. Uray ko man no saan abasit kan butyaw. Agkalkalbupay. Nagnakam to siguraw. Imbagak matan kiniantibana nga bagbagaan na. Ay, inkapay man sumakdo, sakbay amangan ka, kwarong. Ah. Naglalay ngam adi ka nakasakdo. Nagturod ka mutin. Nangana ko ni di balay kawang kail. Amok nga na makangagak manin iti sana na sa di tawi. Di ta kayaon. Na. Ay, pimanaw mutin ni kwarong. Itamampay. Kapitan, umay ko man alaon tay binulod ni Mariba ng pressure cooker. Ay, sige, tayo ibagak nga error na. Kapitan, nangagko ti pa nagsasaom ka ni Kwarog iso apimbanaw, kaya't mo ka nga umadayo tirik na kan ka na kam. Ay, awan sa bali a pagkamangan na nusa na siyak. Sika pa'y tima ko na nga ulitag na, ngam sika timang saer itirik na. Magsair nga. Saan anasaya at ti ugalem, Kapitan? Nagpapukisam ba daw? Ni man kwarog. Na imbaga, tayo idimbagak nga inak agpapukays. Imbaga na, nga iso kanon timang pukis kanya. Nalibre nga ruden atay pag-playtime kan pagpapukis mo. Ta saan nga ijay ilay tinapanam. Ay inyinom min akin ni kwarog. Imbagam ka jay imbaga ni Kapitan ken ka. Way, nimbagak. Imbaga na mo't apasensya ka naw. Nasingpot ka ni Kwarog. Isupay ti dumawat iti dispensar para kin ni Uncle na. Ay, nung nalakala ko ma, ani kwarog ti kapitan. Inton madanon ti panagbubutos ket agkandidato ni Kwarog. Isaw ti ibutos ka. Ay, ura siya. Nasingpa ngamin ni kwarog. Ammom kaday ti inaramid ni Kapitan kin ni Badung Kao Maray. Anya aya ti inaramid na, Maray. Ininsulto na ni Badung Kao. Apay, nagtugaw a Kapitan no saan mi nga imbuthouse. Naaramid ni Kapitan ti kasta? Kauwan, Maray. Bagbaga amang kiday. No agkandidato ni Kwarog akas Kapitan. Isaw ti butos may. Di ka agdanag, Maray. Bagbaga akmanen ani Kapitan. Rombang laeng. No kayat nang aglaylayon a Kapitan, masapol asay saya aten na ti pannakilangan na kadagiti tattaaw. Wan nga rod Imbaglakit din tasan mo nga ayunan ti ugali ni Kapitan. Nagalas ti aramid na. Ay, saan ko nga ayunan ni Kapitan, Maray? Kunak no nakalutukan iti kapitayaw kagawad. Sakbay nga kapitayaw. Adapay kayat ko nga ibagakan ka, Kapitan. Anya day tayo? Ammom ka di agumurgura dagiti tattao kan ka, Kapitan. Ha? Anya ko matiguraan da iti nasiglat a kapitan da? Oho. Anya nasiglat. Kalukuan ata isaw. Na, Uray siya kung masurunak kan. Masurun kan ni kabadong. Agraman dagiti kakadwata diti barangay hall nga opisyalis. Ni Kwarog, saan pa yan nga umay ditawi? ay, saan na nga umay ata masadot da maibaon isot apo? Ay, amom, Kapitan, saan asadot ni Kwarog? Masahair nga main kadagiti balikas mo. Ay, nagadukat nga mo ti tattaon aya. Siya pa'y lang ti kapitan. Kapitan, kayat mo ka di ti aglayon kas Kapitan. Na, damagan pa'y lang. Awan ti makaagaw iti tugaw ko kas kapitan. Ado ti mangibagbaga akay kayat da ni Kwarog nga ibutos no agkandidato kas Kapitan. Ha? Apay, kayat mo nga isukat daken ka.
Di mo pa'y gayang pinirmahan di ipapapirmada kan Uncle. Anya dayjay aya. Ingkabil ko dito'y, ngawanan. Ingkabil ni kagawad di talamisan mau, ngam di mo pinirmaan. Nangikamon ngay. Anya aya dayjay. Naggapong samot iti DILJ. Kasanaw no umay daalain. Anya, di ALG? Apay ngay adiyo imbagbaga? Apay nga minadiyo binasa, Uncle. Ay. Nabayagan dayjay jay lamisan niya. Ay, biro kan taman nga rado, ayan na. Ay, sus. Binaybayan yumot nga main. Ang mga no intayabon ti angain. Asidag ngamin iti tawa ti lamisan niya. Ha? Ay, sus, no, na itayab akit, napukawan. Sigurado apagong tanda kayo ti DILJ. Apay akiw-kiwaram da kita apapapilay, Uncle. Ah, Saan ka di ako nam, apagarunda kita. nangalaka aya itip nagaron mo. Una, Ah. imbagamot nga minabasura da kita. O di, pinagaron kon ti daduma. Ay, sus, naspak. Ang mga no di papilis apirma ako madagijay. Ay, sus. Ay, Nyati kaya't mo asawa ng Kyle. Kwa. Tulungan na kat amang birok iti dadya papel. Ngayon papirmati saan asinsinan at tataw. Apay nga minadi mo pinirma na dagaws. Tiyamok kat saan nga importante. Ay, nangato man, wano nababa taaw. Nagpapirma, masapol apirmaam, takapitan kakit nga raw. Imbilin jay may mga lakong maiti papel, amapan kayo kano ijay ilay, kapitan. Apay kano ang mapanak ijay. Makaunget, tapay analiway kayo kano, kapitan. Isalbag. Apay nga min adi mo imbaga adagos. Ay. Imbagak mat nga imbagayo asaan nga agin lalaeng. Iso binaybayan kayo na. Ha? Ay, sus, anya nga tangamin. Ay, di ipapirma. Dako ma. Nakasubrey. Iso asaan ko na pinakibyangan. Sikati at nakarbengan na amang lukat iti nakasubre a papiles. Ita, di mo ammo no ayan na. Inakpay man nga ron iji baletay. Nakagsukat. Ay, mapaanak man na adi na oras iji ili. Ngay, agdardaras ka matangkay. Ah. Sa dino ti papanam. Mapanak ka no iji ilay. Imbaga ti tao, naggapo iji opisina ti DILG. Ay saus, sigurado apagong tanda ka, gapo iti kinaliway mao. Pagong tandak sa ngagpaiswa. Jesus. Ano usam ati unget da, ta nagkamali kakit nga raw. Arami din da kadi kanyak ti inararamid ko kadagiti tatao. Sigurado. Ah, Mariknam met itan ti parpariknam kadagiti kakadwa mi di barangay haul. kastoy gayam. Kunak no siyak ti kangatuan. Dapay gayam nangat nga tao. Isuasan mo ngay panakal ti saad mo kadagiti tattao anang ipatugaw ken kangkal. Ala, mapanak ko ni Jaili. Ano sa kuno niya ti ibagada kanya? Kumusta ngay tinapanan nyo ijay ili ang kail? Pinagong tandakit di paimportante akano. Liway kayo mat ngamin ang kail. Kunada ngamin ang mabalindak a suspendyan. Iso jakton agliway. Anya ngay tinarik na mi di inong tanda ka. Nasa Irak Malagip ko nga ron ti panagsair kumot kada kayo akakadwak dito'y barangay. Nariknam gaya main. Aramidam ka di ba ang kail? Never. Agbalbaliw akon. Madigayam no awan konsiderasyon mo. Yes! Nagsublinti sigod nga angkel ko a kapitan intay. Sahanan analastaw. Paray, may kata agsyat taman ijay balay. Ha? Kaya nakakainuman, paray? Wala. Kumpare ka nga ron. No adaman maisawang ko amaday. Wano na isawsawang ko kun kaiday. I'm very sorry. Ay, sanak mo't na narigat akasarsarita, paray. Thank you Agsyat ta nga ron. Umaykan. Ay na, kapitan! Saan mo nga aramidan iti padam atao? Tidi mo kayat nga aramidan daken ka. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat pa
Waray ti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.